Jangan lupa subscribe Penjelajah Minang. Penjelajah Minang My Adventure. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. Jadi ini sesi foto-foto. Model siap Lai. Mana? Itu ya betul pengorbanan ya, mau foto yang cak tuh. Gimana Mbak Yosa? Hah? Enggak ketanya, dia mau tanya. Healing kita hari ini. Healing kita dulu. Mana healing kita, Mrs. Erlin? Ini ke Sasa Tanggo, guys. Mana lokasinya tuh? Di Karau. Karau. Belakang kantor Bupati. Oke, mantap. Mana Lorin? Ada tempat kasihnya. Tempatnya Lorin mana? Di Karau, bagus banget ya. Rekomendasi. Murah meriah. Murah meriah. No budget? No budget club. Oke. Mantap. Pan, lokasinya? Di ini di mana daerahnya nih, Pan? Harau, Kabupaten Maluku Kota. Oke. Mantap. Bahala mak. Yolah. Masak apa kan? Oi. Tahu ya? Sama. Mbah. Ini dendek.
Vale yo. Tak sama le yo. Mata-mata saya lah Rekod, lemak dah so rekod. Keluarin. Makan tu. Tak cek Aku hanya makan depan. Tak payah nampak depan lah. Satu. Romantis lah berdua mak. Oh mie masak. When you're screaming out, Makan dia lah. but you can't make a sound, you know Migor. it's only a dream.